Hallelujah. We will pray in the Spirit. Eyes ह्या जागे चेड देवाक जाय ते जाऊ दे. Hallelujah. Every religious mindsets be broken today, Lord. Unite our hearts, Lord. आमची काळजा एक जाऊन तुका वाकडी दिवपाक बाबा. Hallelujah. Zatara masutoro shakala mare deviya yasa. Kahune mani asina maya paraboze naya. Shana karama sante nebeke. Zukarama sante. Hallelujah. Release your fire in this place, Lord. Release your fire in this place, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, come and have your way. Come and have your way. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Open your hands. Thank you, Jesus. Father, we submit everything to you. Let this evening be a glorious evening in your presence. वेळ तुझ्या आजीपणान मोहिमेचो वेळ जाऊ दी. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक काय सुटका बेगोडी. तुझ्या उतराची जाणवाय, तुझ्या उतराची खोलाय, तुझ्या उतराची प्रकाशनी दरेकल्याक मेळ्ळो दी बाबा. जी नेणार आसा ती जाणार जाऊ दी. जी काळोखांत आसा ती उसवणान येऊ दी. हालेलुया. जी फोटीनी चलता ती सुटान चलोवन येऊ. जी सैतानाच्या चौक्यांक सांपडलेली आसा तांकां सुटका मेळो दी. जी बांदपासान आसा ते बांदपास तुटून दी. Hallelujah, my Lord. Hallelujah. We glorify your name. तुझ्या नावाक महिमा मेळो बाबा. Hallelujah. उसारांका कर तुझे मोहिमे पासत. Lord, we just come to you and we say, Lord, in our own strength, we cannot do anything, Lord. या आमचे कुडीन कितेंच बरें पडना आसूया. जे कितें बरें घडटा तें फकत तुजे वरवीं घडटा आसूया. जेजू तुका जावका तुका महिमा. Hallelujah. जेजूच्या नांवान. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are excited today? Amen. Hallelujah. संवसारान एकूच नांव आसा. मोडपा खाला एकूच नांव देवान दिल्लें आसा. तें नांव जेजूचें. जाचे वरवीं मनशाक सुटका मेळटा. Only one name. एकूच नांव जें नांव आयकून सैतान कांपता. एकूच नांव. Hallelujah. संवसाराच्या चारूय कोनशांनी गाजता पडे नांव जेजूचें. संवसाराच्या चारूय कोनशांनी गाजता पडे नांव जेजूचें. इतले बरें नांव तें जेजूचें. आख्या संवसाराक हालेलुया. इतले बरें नांव तें जेजूचें. आख्या संवसाराक हालेलुया. Jesus, I got to go hallelujah. Oh, dunia ke kone kone mein, tujhna Yeshu ka naam. Hey, dunia ke kone kone mein, tujhna Yeshu ka naam. Oh, kitna pyara Yeshu ka naam. Dunia mein hallelujah. Hallelujah. भारत के कोने कोने में amen shall be declaring. ओ भारत के कोने कोने में पूजना यीशु का नाम. ओ भारत के कोने कोने में पूजना यीशु का नाम. ओ कितना प्यारा यीशु का
Why Jesus? Why not any other name? Kidak forgot Jesus now. They call us crazy. They say why we are only saying about Jesus. Forgot Jesus kidak nota. Ani dusra naam kidak. Kidak modana. So don't forget ekas namaवर we met. Hallelujah. तुझ्या पालकाची सोडवण एकाच नावावर we met. Jesu eklos zamelo ऐकून घे जमेलो आमच्यापासून देवाचे उदर सांगता की ताची कूळ कुसंबलो जेन्ना ताका फोनान न्ही दिलो आनी इतलेंच न्हय ताची कूळ फोंडांत उरोंक तो मरणांतलो जिवंत जालो हालेलुया हालेलुया संवसारांत जितले आयले जितले आसा ते सगळे मनीस जे आपल्याक देव म्हणटा हो मनीस तांकां देव मानता पूण ते सगळे मनशाचे मरण मरतात आपूण खुद जिवंत फकत जेजू जाला आमी कोणूच जिवंत जावना मरणांतलो हालेलुया I sometimes wonder why people worship that which is dead. जेन्ना ताका न्हय पूण जो सासणाक जीव आसा ताका आमची महिमा फावता हालेलुया हालेलुया we are going to praise him today hallelujah hallelujah we're going to praise him today because our God is alive आमचो देव जीव देव जावन आसा hallelujah आनी संवसार तुका जाय ते कितें म्हणटलो पूण तूं परवा करिनाका हालेलुया देव असल्या मनशाक सोदता जी काळजीदार आसत जी कोणाक भियोन आसतना जिव्या देवाची वाखाणी करतली हालेलुया come on I want you to hear this देव असल्या मनशाक सोदता जी कोणाक भियोन आसतना जिव्या देवाक वाखाणी करतली हालेलुया दुनिया सांगायते सांगोनी मी भजन करूं प्रभु येशूचो हालेलुया दुनिया सांगायते सांगोनी मी भजन करूं प्रभु येशूचो ओ दुनिया सांगायते सांगोनी मी भजन करूं प्रभु येशूचो दुनिया दुनिया ओ दुनिया सांगायते सांगोनी मी भजन करूं प्रभु येशूचो दुनिया सांगायते सांगोनी भजन करूं प्रभु येशूचो I want you to dance again hallelujah hallelujah there is great power when you dance in the presence of God hallelujah come on yeah brother keep playing that hallelujah see sometimes it's not easy but you got to do it amen hallelujah can I have more than that stuff right Zaina sister Nakam Zaina Minna Mundam Nats Ani Koi She's the Akatli Sophie do Sundali. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Premate narato aparamano. Shanti de narato aparamano. Hey, premate narato aparamano. Shanti de narato aparamano.
We feel, hallelujah. आमच्या अंगाचे जी जोडे असता, आमचे तकलेक जी जोडे असता, ही सगळ्यातले भायर सरचे खातीर देवान आमकां एक वाट केल्या. ताका वखाणी दिवं, ताका आर्गां दिवं. Hallelujah. The Bible says God is enthroned in the praises of His people. जेन्ना ताची पोरसां ताका वखाणटा, ताका आर्गां दिता, त्या जाग्याचेर तो येता. Hallelujah. He comes there. आनी जेन्ना तो येता, सगळी दुयेंस पिडा, सगळी जोडाय, सगळे बांदला सुट्टा. Hallelujah. Amen. So, the life that we have is just for a while. And एक दिस येतलो जेन्ना आमी ताचे बरोबर आसतली सोबत. Hallelujah. So till we leave, ह्या संवसारान आसोसर आमच्या उंटाचेर फकत ताचे गयान येवनी, ताची वखणी येवनी. Hallelujah. ये जीवन फूलों की माला, जीवन फूलों की माला, धूप लगे तो मुरझाए, बचन करो भाई, ये जीवन दो दिन का. धूप लगे तो मुरझाए, बचन करो भाई, ये जीवन दो दिन का. हालेलुया. यीशु नाम सुखदाई, बचन करो भाई, ये जीवन दो दिन का. If you start dancing, you will also feel sweaty. So it's a good workout. Hallelujah. Spiritual workout. Amen. Amen. Hallelujah. So there was like after Burgani Taka, always we have to praise Him. Amen. How many of you want to praise Him more? This time I want you to dance, okay? Can you do that? You know how you say Abari? You know how you say Abari? You can do that? Okay? You can do that? And then you can do like this. Okay? Na, 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 na. Can you do that? Yes. You can? Because some of you can come a little bit like this, and
can dance. Okay? Abari, 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 abari. You know what is abari? Okay? Goikara म्हणतील किती घेते? Upkari, 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 upkari. That's what it means, okay? Are abari, 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 abari. Sing. Abari, 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 abari. Abari, 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 abari. Abari, abari, abari. Ami abari re, abari mane do yes no. Ami abari re, abari mane do yes no. Ami abari mane do yes no. Ami abari mane do yes no. Ami abari re, abari mane do yes no. Ami abari re, abari mane do yes no. Hallelujah. Okay, let's increase the beat, okay? Ami abari re, abari mane do yes no. Ami abari re, abari mane do yes no. Ayala piyala Yesu ne dile. Ayala piyala Yesu ne dile. Rahayla zaga Yesu ne dile. Rahayla zaga Yesu ne dile. Ayala piyala Yesu ne dile. Ayala piyala Yesu ne dile. Rahayla zaga Yesu ne dile. Rahayla zaga Yesu ne dile. Oh, ami abari re, abari mando Yesu na. Ami abari re, abari mando Yesu na. Ami abari mando Yesu na. Ami abari mando Yesu na. Ami abari re, abari mando Yesu na. Sing, come on. Ami abari re, abari mando Yesu na. Amen. Hallelujah. Yesu ne dile. Ama jeevan Yesu ne dile. Yesu ne dile. Ama jeevan Yesu ne dile. Oh, ami abari re, abari mando Yesu na. Ami abari re, abari mando Yesu na. Abari mando Yesu na. Ami abari mando Yesu na. Ami abari re, abari mando Yesu na. Ami abari re, abari mando Yesu na. Ami abari re, abari mando Yesu na. Abari, 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 Hallelujah. See, even if your work is not done, still you thank Him, okay? Hallelujah. This is not sound now. Don't need to okay? Okay? Hallelujah. Don't need that you Oh, ami ukari re, ukara doi down chese. Ami ukari re, ukara doi down chese. Ami ukara doi down chese. Ami ukara doi down chese. Ami ukari re, ukara doi down
നിനക്ക് തുല്യനായ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ. Thank you, Jesus. Sumis poradeva tuci vaci soregare kodutsra sorga ani samsara tuci vaci kodutsra. Do you believe it? Do you know it? Do you believe it? There's nobody like Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus başını korutsra. Jesus başını korutsra. Jesus başını korutsra. Jesus başını korutsra. Sargarani samsaran. Jesus başını korutsra. Sargarani samsaran. Jesus başını korutsra. Yeshu jaisa koi nahi, Yeshu jaisa koi nahi, Yeshu jaisa koi nahi, Yeshu jaisa koi nahi. Swayam mein ya dharti par, tere saman hai kaun. Swayam mein ya dharti par, tere saman hai kaun. Hallelujah. आज बढ़ गया चेका मुड़ दीवार, अपनी पूरी जिंदगी का दोषी कहला. आज बढ़ गया चेका मुड़ दीवार, अपनी पूरी जिंदगी का दोषी कहला. तुझे बाशे कौन उसका, तुझे बाशे कौन उसका, अपने पूरे जैसा मुझको करो. तुझे बाशे कौन उसका, तुझे बाशे कौन उसका, अपने पूरे जैसा मुझको करो. Jesus बाशे कौन उसका, Jesus बाशे कौन उसका, Jesus बाशे कौन उसका, Jesus बाशे कौन उसका. Sargarani samsaran, Jesus बाशे कौन उसका. Sargarani samsaran, Jesus बाशे कौन उसका. Oh, Jesus बाशे कौन उसका. Yesu में बोला मिला, Yesu में बोला मिला, Yesu में बोला मिला, Yesu में बोला मिला. स्वर्गमिलो भूमिलो निनके तुल्यनाय. स्वर्गमिलो भूमिलो निनके तुल्यनाय. तुझे वश कौन उसका, Jesus तुझे वश कौन उसका, तुझे वश कौन उसका. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We declare it in our land of Goa. There is nobody like Jesus. Jesus is my only Savior. He's my only Lord. He's my only God. Jesus ekla zamso sorpondar. Jesus ekla zamso rakondar. Tache siva ani koruz amchila korkurina. Tache siva koruz amka sambalina. Baka Jesus zo aslo zo asa ani da yozo asa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Just open your hands. Hallelujah. Oh, the Alpha, the Omega. Ashona Gabaraha Samatara Gire. Oh, the first and the last. The Poilo Zorimano. The Alpha, the Omega. The Aslo, the Asa. And it's on Yosa Asa. Hallelujah. Mazaishu Malawi.
विपत्ति यहाँ जीवन आयात्री तो कभी ना मला सोडना आपत्ति विपत्ति यहाँ जीवन आयात्री तो कभी ना मला सोडना. Can you sing with me? माझा येशू मला या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला या जीवनात तोच आधार. जीवनायात्री तो कधी ना मला सोडना. आपत्तीत विपत्ती या जीवनायात्री तो कधी ना मला सोडना. जाण्याचा जेजू तुझ्या बरोबर असेल बाबा. That he loves you, that is your walk with him. माझ्या येशूची अपार प्रीती मला नाही कशाची भीती. माझ्या येशूची अपार नाही कशाची भीती. क्लेश संकट मला नगरता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. क्लेश संकट मरण नगरता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. माझा येशू मला या जीवनात तोच आधार. माझा येशू या जीवनात तोच आधार. आपत्तीत विपत्ती या जीवनायात्रीत तो कधी ना मला सोडना. आपत्तीत विपत्ती या जीवनायात्रीत तो कधी ना मला सोडना. तो कधी ना मला सोडना. तो कधी ना मला सोडना. Let's give it all to Jesus now with our hands open. आमचे हात उघडे करून आमचे ध्यान सोडले ताचेर. Let's put it all on Jesus right now. Jesus. Yes, oh God. Let the Lord bring comfort to you. Let the Lord give you courage this moment as you're surrendering your life to Him. Thank you, Lord. तुझा हात जेसू माझ्या हातात तुझी तुझ्यात सांभाळत माका चोरून गेली
तुझं चाकर कसं तुझ्याशी ओढी तुझ्याच गोड सोडत मागाची अवघडी. I want all the worshipers to worship Him now. All the worshipers, come worship Him, come worship Him. तुझ्या विश्वासात हाय समी आसा तुझी वाट पळोवन उरबेना निगता जीवाची जुतू आमचो मोकोता तुझे बाटली बोलचे मोगन वाढविताय जीवाची जुतू आमचो मोकोताय तुझे बाटली बोलचे मोगन वाढविताय. Hallelujah. Hallelujah. This moment, know that the Lord is with you. Taka ulo Maria benar. Taka ulo mar moje poli moje bawa. Tos tu za buswon dan zaunesa. Tos tu za rakon dan zaunesa. Munis tu ka foto itat. Mula tu za deu tu ka foto chana. Tu za deu tu ka nyay karun nitalo. Tu za deu tu ka nyay karun nitalo. God is a God of justice. God is a God of justice. Trust in the judgment of the Lord. Hallelujah. तो न्याय को तोला तुझ्या जीवितात कार्य तका नमस्कार कर. तुझो हात जेसू मोठ्या हातान तुझी तुझ्या संगात माका चलोगली तुझा चाकर कसो तुझ्याशी ओढी तुझ्या गोपान सोडत मागाची ओढी तुझ्या विश्वासात तुझे बाटली बोलचे मोगन वाढविताय जीवाची जुतू आमचो मोकोताय तुझे बाटली बोलचे मोगन वाढविताय. Jesus, keep my eyes on you, Jesus. Oh, Shabbat Yeshua. Hey, 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 hey. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you. I worship you, God. I worship you, God. Worship you, Lord, I worship you, Lord. Jena povitra mon tuझे याव अडता रुकाराची रावणारे माता मोजो वरायो ओइसाका तुझी मुका so tu smokta makayimuka
worship you, Lord. Let heaven be open upon your people today, God. Your presence, we ask, Lord. All we ask is your presence. All we ask is your presence. All we ask is your presence, God. We ask for your presence, Lord. Jesus, 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 Jesus. Set your people free, set your people free. I break the chains of injustice. I break the chains of injustice. I break the curses on your lives in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I worship you, 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 God. Hey, come on, God is raising up the worshipers in this place. God is raising up the worshipers. Your worship will bring down heaven in this place. Oh, Ramashono Koragadia, Rodamando Robotare Vegasia, Ramosha Malemorahize. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Let there be angelic visitation in this place. Let there be angelic visitation in this place. Let the sound of angels arise in this place. Let the sound of angels singing arise in this place. Hallelujah. Heaven open, Lord. Heaven open, Lord.
deer panted for the waters, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. जैसे हिरनी जल के लिए तरस रही है, वैसा मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। मेरे प्रभु, मेरे खुदा, मैं तेरे लिए प्यासी हूँ। आ भर दे, आ भर दे, आ भर दे तेरे लोगों को। Come and fill us. Come and fill us. और प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, आ भर दे मुझे रूह से, आ भर दे मुझे रूह से। दिल में मेरे आ बस जा तू, रूह से तेरे कर दे बसा। चाहूं तुझे दिल से सदा मैं, पाऊं तुझे यही दुआ। प्यारे यीशु, sing it. प्यारे यीशु, once again. प्यारे यीशु, आ भर दे मुझे रूह से, आ भर दे मुझे रूह से। Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Come on. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Lift your hands. Jireh, Adonai will manifest himself. Your glory is tangible in this place. Lord, you are doing something great. Awaken supernatural faith.
Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest Himself. तेरी महिमा प्रकट है इस जगह पे, प्रभु तू अद्भुत करता है, हमारे विश्वास को जगा दे, जीवन को मेरे बदल दे। Yahweh, Rapha, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, will manifest Himself. Your sweet presence is here, God. Sweet presence, your tangible presence. We can feel you in this place. We can feel you in this place. We can feel you in this place, oh God, and you have come to set your people free. Hallelujah. तुझ्या जाग्यार आसा सुम्या, तुझ्या भुरग्यांक सुटका दिवंक कायला. जी कोण मनपसंद असलेली ह्या जाग्यार आसा, आयज तांकां सुटका मेळटली जेजूच्या नांवान. कित्याक सुम्याच्या आजीपणान मेळटा आमकां सुटका, ताच्या आजीपणान मेळटा आमकां बेगोनी. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus, for your sweet presence in this place. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. I think you need to give a louder clap for Jesus. Just keep your eyes closed for some time. दोळे बंद दवरया. His presence is too holy, too holy. ताच्या आजीपण पवित्र जावन आसा. We want to be here. Your presence. राजा तेरे महल में रात दिन में बैठा रहूं, मेरे अब्बा तेरे घर में रात दिन में बैठा रहूं, स्तुति में मगन हो जाऊं, हर दुख भूल जाऊं,
स्तुति में मगन हो जाऊं, हर दुख भूल जाऊं. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तू मेरा गढ़ है, तू मेरा दार है, तेरी स्तुति करूं मैं. गढ़ है, तू मेरा दार है, तेरी स्तुति करूं मैं. आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको बोलूं. Thank you, Jesus. Hallelujah. Is this the shaky mic? Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So sometimes I feel that when I'm worshiping, I'm not in this place. अशें दिसता की ह्या जाग्यार ना आमी आनी दुसऱ्या जाग्याचेर जंय उजवाड आसा, जंय पवित्रपण आसा, त्या जाग्याचेर आमकां देवान व्हेला. That's what I feel in the spirit right now. That I'm not here. I'm not here. Physically you are sitting here, but spiritually you are connected to heaven. तुझी कूड अंगा बसलेली आसा, तुजो आत्मा स्वर्गाक कनेक्ट जाल्लो आसा. Jesus. He wants you to encounter His presence. देवाक जाय की ताचे आजीपण तुम्ही अनुभवलेले. He wants that. It's very sad. Many people do not know the Lord. जायती जाणां आसुनूय जिव्या देवाक वळखनान. It's very, very sad. दीस एकदम लागीं पावला. ती घडी एकदम लागीं पावल्या. जी आमच्या प्रवाद्यांनी बरयलेले आसले आनी जी जेजून सांगलेले संवसाराचे अंत कशें येतले, ती घडी एकदम लागीं पावल्या. फकत दीस आनी घडी ती डेट कोण नको, पूण आमी जाणान की एकदम लागीं पावलेले आसा म्हणून. आनी देवाक जाय की आपले भुरगीं तयार जाल्ले. You have to be ready. You have to be ready. संवसाराच्यो दास्ती काडी नाकात. दास्ती काडी नाकात. जेजून ऑलरेडी तुजो भार उबारला. ताणें ऑलरेडी तुजो खुरीस उबारला. तुजो भार ऑलरेडी आपल्याचेर घेतला. तूं दास्ती काडी नाका, कित्याक तूं ताचें. You belong to Him. You know you are different. ह्या संवसाराच्या मनशांनी दास्ती काडल्यार काय न्हू, पूण तुवें दास्ती काडपाक जायना. It's different for the world and it's different for you. You are different. Hallelujah. You are different. You don't need to worry.
Because there is nothing that your God cannot do for you. चुकता ती आमी देव केन्ना चुकोना. आमी चुकतां, आमी गडबड करता, आमी गाय करता, फास्ट आमकां जाय म्हणून आमी चुकी करता, आमी रॉंग डिसिजन्स घेता. पण देवान सांगला शुभ वेळार सगळे घडून येतले. हालेलुया. कोणाक हुकूम आसना तुका फुटोवपाक, कोणाक हुकूम ना तुका कितें वायट करपाक. जेन्ना तूं भियेता, जेन्ना तूं दास्ती काडटा, तूं रॉंग डिसिजन घेता. He says, do not worry. तो म्हणटा तूं उस्के काडी नाका, वारें जाल्यार सुकण्याचेर नदर मार. ते शेत वोपनान लुयनान, न्हय म्हूण कोडे भरिनान. पूण तुजो सोर्गीचो बापूय तांकां बरयता. तांकां बरयता जाल्यार तुका कित्याक दिवचो ना? वाय नॉट? हालेलुया. पूण आमी ताचेर ट्रस्ट करिना देखून, आमी ताचेर विश्वासना देखून आमी जायते रॉंग डिसिजन्स, निर्णय जे घेतात आमी सगळे रॉंग घेतात. वी डोंट नो हाऊ टू वेट ऑन गॉड. You are different. You are not of this world. तू या संसाराचे न्हय. तुका संसारांतले भायर काडला, सेपरेट केला तुज्या देवान. You have to know that. And God is raising you up. देव तुका वयर काडटा, देव तुका स्ट्रॉंग करता, काळजीदार करता. या काळोखी संसारान देव तुका उसवाड करता, तुका जियोपाक शिकयता. Hallelujah. Is teaching you to live in this darkened world. How do you survive this wickedness of this world? How do you survive in this evil world? Koshi ami ya संसारान जियेतले, असले दृष्ट आसा, असले वाईट आसा या संसारान कोशी आमी जियेतली ताचे बगर तो तुका शिकयता. आपले उतरान सांगता तुका शिकयता. Is teaching you. You can't survive this evil with your money. How much money you may have. कितले दुडू, कितले तुज्या लागीं गिरेस्कार आसल्यार तूं ह्या संसाराच्या वायटाचेर तुवें जैत व्हरूंक जायना. तुजे कुडीच्या वडावण्यांनी तूं चलशी जाल्यार तूं सैतानाचेर केन्ना जैत व्हरोंक पावचें ना. You cannot. Your money cannot give you salvation. Your money cannot save you. You're different. Different because you belong to God. I can feel His presence here. I don't want to rush things, but I want to keep the timing, okay? Because of Clarina. Hallelujah. Is that Clarina? Everybody's searching for Clarina. Hallelujah. You are different. तुम्ही या संसाराचे न्हय. तुम्ही या संसाराचे जाल्ले जाल्यार संसार तुजो मोग करतलो आसलो. पूण तुम्ही या संसाराचे न्हय. हांवें तुमकां ह्या संसारांतली भायर काडल्यात देखून संसार तुजेर द्वेस करता. The world needs you because you are not of this world. You are different. दुनिया सांगो इते सांगो मी भजन करूं प्रभु येशू. Hallelujah. Amen. But that is not yet coming. Just wait. Let the Lord lead me. I'm waiting to hear from Him. I'm excited to hear from Him. Hallelujah. Hallelujah. So in John chapter 1, John chapter 1, we're gonna hear this word that you have heard again and again. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाचे उद्धार गरजेचे. सुरवातेक सावन
ओरंबागथावन सगळे रोसने आधी सोबत असलो आणि सोबत देवा सोबे असलो आणि सोबत देव जावन असलो. ओरंबाग तो देवा सोबे असलो कारण तो सोबत तो जेजू. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोसल्यात. सगळे म्हणात देवान म्हाका रोसला. जेजू वरवीं ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोसल्यात आणि रोसलेल्या वस्तूमध्ये ताचे विणे रोचून आयलेले कांयच ना. ताचे विणे कांयच रोसूंक ना. All things were made by him and through him. Without him nothing was made that was made. In him was the life and his life was the light of men. ताचे सगळे जीवित असले आणि ते जीवित जावन असले मनशाचो उजवाड. हालेलुया. ताचे सगळे जीवित. सगळे म्हणा जीवित. ये जीवित. This life. ये जीवित सगळी जाणां या संवसारान जी जिवी आसा जिवीत जियेता पूण ताचे जिवीत सगळ्यांनी अजून जिवंक ना. ताचे सगळे जिवीत असले. कसले जिवीत काय? सासनिक जिवीत ताचे सगळे असले आणि ते ताचे जिवीत मनशाचो उजवाड जावन असले. जे पर्यंत तुका जेजू क्रिस्ताचे जिवीत तुजे भितर येना त्या पर्यंत तू काळोखानूच रावतलो. आणि हाका लागून देवाचे उतर सांगता की आम्ही काळोखांत असलीं, आम्ही संसारात असलीं आणि काळोखाची कर्तुबा आम्ही करतलीं. आम्ही मेलेलीं आमच्या पातकांनी. Ephesians chapter 2 says we were dead in our trespasses. We lived according to the fashions of this world. या संसाराच्या नेमाप्रमाणे आम्ही चलतलीं. आम्ही काळोखान चलतलीं आणि आमचे भितरचे जीवित असले ते मेल्ल्यासारखे असले. पण जेन्ना देवान आमची नदर घातली ताणेन आमकां जीवित केले आणि ताचे जीवित आमचे सवे आयले. ते जीवित जावन असले मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखांत परजळटा आणि काळोखांत उजवाडाक जिकूंक जालें ना. देवान धाडलेलो एक मनीस दिश्टी पडलो. ताचें नांव स्वाव. ताचे वरवीं सगळ्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक म्हूण तो गवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडाचे विशीं गवायकी दिवंक तो आयलो. खरो उजवाड म्हणल्यार सोबत. संवसारान येतल्या समेस्त मनशांक तोच उजवाड दिता. Let me read this in English. That was the true light which gives light to every man coming into the world. Hallelujah. तो जावन आसा खरो उजवाड जो सगळ्या मनशांक उजवाडायता. सगळे मनीस ह्या संवसारान येता त्या सगळ्या मनशाचो उजवाड जावन आसा सोबत आनी तो जावन आसा जेजू. Hallelujah. He was in the world and the world was made through him and the world did not know him. तो संसारान असलो आणि संसार ताणेच रोसलो तरी संसारान ताका ओळखून घेवंक ना. But as many, verse 11, he came to his own and his own did not receive him. तो आपल्याच मध्ये आयलो आणि आपल्यानीच ताका ताच्याच मनशांनी ताका लेखूंक ना, ताका रिसीव करूंक ना. It's very easy when you have your own person doing the work of God. It's very easy to take that person for granted, right? जेजूक आपल्या गांवकारा मान मेळूंक नासलो. तो आपल्या मनशांमध्ये आयलो पण आपल्याच मनशांनी ताका लेखूंक ना. ती सिस्टर रे ती काला मिर्ची. When you do not value something, you cannot receive from that thing. Understand? जेन्ना त्या मनशाचो वालोर तूं करिना त्या मनशा कडसून तुका कांय मेळचें ना. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आणि ताच्याच मनशांनी ताका लेखूंक ना. ताच्याच मनशांनी ताका रिसीव केलो ना.
They did not accept him. But listen to this. As many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. पण ताका मानून घेतलेल्यांक, सगळी म्हणा ताका मानून घेतलेल्यांक, ताका मानून घेतलेल्यांक, ताचे बावा ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावची ताणें देणे दिले. हालेलुया. Let's see this. ताका मानून घेतलेल्यांक, ताचे बावा ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे ताणें देणे दिले. ओके? आमकां रोगता न्हय, मनशा सोयबाचे वडावणे न्हय, मनशाचे खुशे न्हय, पूण देवान जल्म दिला. Who were born not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. देवान तांकां जल्म दिला. हालेलुया. आपले कुशेन तूं जल्म घेना. आनी आतां जेन्ना हांव हे उतर तुका सांगता, तूं चिंतलें की तुजे कुडीच्या जल्माची गजाल करता म्हूण. But no, I am not talking about the birth of your flesh. I am talking about the birth of your spirit. Hallelujah. तुझ्या आत्मिक जल्माची हांव गजाल करता. Hallelujah. Now let's go to John chapter 3. जोवाचे तिसरे अविस्वरान आमी वाचया. Okay, let me preach it now. There was a man among the Pharisees whose name was Nicodemus. Hallelujah. Nicodemus. Okay. Phariseeच्या भितर एक मनीस असलो, ताचे नाव जावन असले Nicodemus. Okay, we spoke about him last time, but let me speak it again today. Hallelujah. And he was a ruler of the Jews. तो एक वडील आसलो, तो एक फारिसियो असलो. आता फारिसियो म्हणजे कितें? फारिसियो हे मनीस कितें करताले? फारिसियो मोसेसाचे ते पांचूय नियम जे आसा, पांचूयचे बूक आसा, ओल्ड टेस्टमेंट. ओके, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. These 5 books were written by Moses. Moses-ने बरयलेले. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी इन्स्पिरेशनान ताणें सगळे बरयले. देवान ताका सगळे बरोय म्हूण सांगलें, ताणें बरोवन काडलें. आनी हे जावन आसले, this was the book of the law. This was the Torah. This was the Torah. And Pharisees used to separate themselves to study the Torah. And the Pharisees knew exactly what was written. कितें बरयलेलें आसा, कशें करूंक जाय, कितें करूंक जाय आनी ना करूंक जाय, सगळे फारिसेव जाणा आसले. पूण ते आजुनूय जिव्या देवाक वळखनासले. ते देवाचे उतर ते वाचताले, स्टडी करताले, पूण तांकां सोजमणी येनासली. दे वर स्टडींग. ओके, पूण तांचे भितरलो एक मनीस निकोडेमस जेजूक सोदूंक आयलो. हालेलुया. आनी आमी जायते फावटी चिंतात की आमी जेजूक सोदूंक येता, पूण एक्चुअली जेजू आमकां सोदतालो. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. तू चिंता कडेक हांव जेजूक सोदूंक आयला, तू चिंता कडेक हांव म्हजी सुटका घेवंक आयला, पूण देवान तुका फारायला आनी देवान तुका ह्या जाग्यार हाडला. कित्याक ताणें पयलेच सावन चिंतलेलें की तुका सारवार करपाक. हालेलुया. आनी देवाचें उतर नासतना तुज्या जिवितांत कसलो उसवाड येवंक जायना. म्हणून देवान तुका ह्या जाग्यार हाडला, कित्याक उतर तुवें आयकूंक जाय म्हणून. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Because you can see many miracles and you can see many things are happening. Jesus zaiti karya ani ochapa kotta. Pun tu zana ki faqat karya ani ochapa podon konas मनशाचे जीवित बदलांक ना आणि कोणच मनशाक पडोनूच हे सगळ्यो वस्तू सुटका मेळना. देवाचे उतर आयकून आनी आयकून तुजो वाट वाडटलो. देवाचे उतर आयकून आनी आयकून तुजे चिंतान उसवाड येतलो. हालेलुया. सो निकोडेमस जेजूक रातचो सोदूंक आयलो आनी तो चिंतलो की हांव जेजूक सोदूंक वेता, कित्याक म्हाजे भितर क्वेश्चन्स आसा. आनी हे जे क्वेश्चन्स आसा, हे जे सवाल ताचे भितर जे आसले, प्रश्न जे आसले, हे देवानूच ताचे भितर घातलेले. हालेलुया. कित्याक ताचे भितर हे प्रश्न घातले आनी जबाब मेळ्ळो जेजू कडसून. हो जबाब आयज आमकांय मेळ्ळा. हालेलुया. सो टुडे यू मे हॅव अ क्वेश्चन एंड गॉड इज गिविंग यू द आन्सर. आनी जो जबाब जेजू आयज तुका दिता, तुजे वरवीं जायत्या जाणांक जबाब मेळटलो. हालेलुया. हालेलुया. सो निकोडेमस केम टू सर्च जीसस. आनी ताणें म्हटलें, गुरुजी, ज्यो कार्य ज्यो अजापांत कोत्ता आनी कोणूच करिना, ओके,
देव तांच्यामध्ये ना जाल्यार कोणे दुसरे कार्य करूंक जायना आनी जेजू ताका जबाब दिता except a man be born again he cannot see the kingdom of God. Hallelujah. ताचो पुरो चलूंक जाल्या शिवाय ताका एका मनशाक देवाचें राज्य ताणें पळोवंक जायना. Hallelujah. Why did Jesus, what question did he ask? Did he ask him about the kingdom of God? ताणें विचारलें, निकोडेमुसान विचारलें ताका राजाचें वय ना. No, but he spoke about the works of the kingdom. ताणे म्हटले कोणूच मनीस तूं करता ते भाशेन वस्तू त्यो कार्य कोणूच करूंक शकना. Hallelujah. So what was Jesus doing? जेजू कितें करतालो? जेजू कुड्ड्याचे दोळे उक्ते करतालो, बेऱ्याचे कान उक्ते करतालो आनी ह्यो वस्तू दोतोराशीन गेल्या शिवाय कोणा लागीं जायना. रायट? कोणाचे कुड्डे जाल्यार दोळे जाल्यार वचून डॉक्टराशीन वचून सर्जरी करून तांच्या दोळ्यांक परत दृश्टी येता. रायट? कोणाचे कानांक प्रॉब्लेम आहा, पांयांक प्रॉब्लेम आहा, सगळीं जाणां डॉक्टराशीन वयता, हॉस्पिटलान वयता. दॅट इज अ नॉर्मल थिंग टू डू. बट टू कम बिफोर अ पर्सन जेन्ना तूं कुड्डो आसा आनी कोणाचे संकारी घेता आनी कुड्ड्याचे दोळे आपशीत उक्ते जाता. नाव दिस इज द पावर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. देवाच्या राज्याची पदवी ही. हालेलुया. आनी देवाच्या राज्याची पदवी जेजू भितर काम करताले. हालेलुया. आनी निकोडेमस ताका सांगूंक जेजू निकोडेमसाक सांगूंक सोदता की जे तूं पळयता हे सगळे सर्गीच्या राज्याची पदवी जावन आसा. दिस इज द पावर्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. हालेलुया. हालेलुया. सो ये तो जोरी तोर तुका देवाचें राज्य पळोवपाक जाय, पळोवपाक जाय जाल्यार तुजो जोलोम परत जावपाक जाय. Praise the Lord. Hallelujah. See, the Holy Spirit has led me to speak this word today. He has led me to speak this word. I am not just speaking. Every time I come here, I am asking God, what should I speak? I don't want to speak from my mind. I want to speak from the Spirit. Hallelujah. I want to be led by the Spirit. And the Lord is telling this word that many people are there who are not yet born again. And unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. You will go to miracle services. You will go to prophetic services. But you can still die and not be born again. And you can still miss the kingdom of God. You can still miss heaven if you do not understand what it is to be born again. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Zaite zanami miracle service koitan, prophecy koitan, zaite ami aikotan. Pun jenna pasun tuwen tuzo nowo zolum zamna ani tuje atmyak nowo zolum melokna tuka sorg zuktalo. My God, it's a serious matter. Thousands of people will be going for this medical crusades and prophetic meetings. But if until and unless you make Jesus the Lord of your life, you are still not going to heaven. Jesus tortuin घेऊन की ना त्यांना पासून तुका सोर पुचकतलो. What is the use of saying यीशु मसीह आएगा, हमको ले जाएगा? Really? Today I want you to make sure that you have accepted Jesus as the Lord and Savior of your life, because without Him there is no life. Jesu Christa tuja jivitan tu aboy eyes ja disa. Hallelujah. Even people who are watching this, these teachings are not just for now. Hallelujah. Kitli jana फोन करून सांगता, सिस्टर तुझे पयलींचे प्रोग्रामा पळयता म्हाका इतले माझे जिवीत चेंज जाले, वर्सां जाली. देवाच्या उतराची पदवी केन्ना चेंज जावना. देवाचे उतर सेम काल, आयज आनी सदांकाल. हालेलुया. Hallelujah. So what I'm speaking today is not just here, it's going there. Praise the Lord. So Jesus kottalo, what was he doing? He was doing miracles. Suddenly, eyes were getting opened, those were blind, and they could see. मेरे असले त्यांचे कान उघडे जाताले, तोंडे असले ते चोरूंक लागताले, आणि मेल्या ते जिवे जाताले, आणि कोड कानांक तो बरो करतालो, आणि कुयसाण येताले. These are the powers of the kingdom of God. Hallelujah. स्वर्गीच्या राजाची पदवी ही. आणि जे पर्यंत तुझो नवो जल्म जावना, जेजू आता निकोदेमसाक सांगता, जे पर्यंत तुझो नवो जल्म जावना त्या पर्यंत तुका देवाचे राज्य मेळचे ना.
are you saying, Jesus? हांव कितलें शिकलां, हांव देवाचें उतर शिकतां. ना ना ना, तूं कितलें देवाचें उतर शिकला पासून जाल्यार तें उतर तर अजून तुका जिणें जावंक ना, तुका कांय सोसमणी येवची ना. हाका लागून जेजू ताका सोसमणी दिवपाक लागलो, कित्याक ताका भूक लागलेली देवाच्या उतराची. ताका भूक लागली, ताका जाणा जावपाक जाय आसलें. खरेंच एका ल्हान भुरग्या भाशेन तो आयलो इचारपाक, आनी जे पर्यंत तूं ल्हान भुरग्या भाशेन जायना तेन्ना पर्यंत तुका देवाचें उतर सोंपेपणी सोसमणी येवची ना. एका ल्हान भुरग्या भाशेन जा आनी उतर आयक ताचें. जेजू ताका सोसमणी दिली. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. They will be filled. Hallelujah. You will be filled as long as you are hungry for the Lord. Hallelujah. केन्ना सोसो दीस आमचेर येवंक पावना की आमी म्हणटा पुरो, हांव जाणा तें पुरो. Never let it come. Never let it come. जितलें तुका मेवता तितलें तूं घालतें जा आनी म्हण म्हाका आनीक जाय, जेजू म्हाका आनीक जाय, म्हाका आनीक शिकोवंक जाय दुनिया. Hallelujah. Stay always humble and hungry and dependent on God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So Nicodemus said to him, how can a man be born? एक मनीस, एक दादलो, एक मनीस परत कसो ताचो जल्म जावंक शकता जेन्ना तो जाणटो जालो ऑलरेडी, परत तो आपल्या आवयच्या कुशव्यान येतलो काय? Okay, now Jesus is explaining to him, okay, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the spirit, उदकाचो आनी आत्म्याचो स्नान, उदकाचो आनी आत्म्यान सावन जरी तो जल्मोक ना जाल्यार ताका स्वर्गीच्या राज्यान प्रवेश करूंक जायना. हालेलुया. स्वर्गीच्या राज्यान प्रवेश करूंक जायना. हालेलुया. जायते जाण आसा की फेक पासपोर्ट घेवन इंडियन येयलेले आसात, रायट? इंडियाक येयलेले आसा पूण ते इंडियन सिटीजन्स न्हय, आनी जेन्ना ते सांपडटात तांकां अरेस्ट करतात आनी तांकां जेलीन घालतात. कित्याक तांणी ट्रेसपास केले. दे हॅड ट्रेसपास. दे आर नॉट सपोज टू कम इन with fake passports, and they call themselves the citizens of India. Our India, and they make their fake Aadhaar cards and they make their fake passports, right? Sogle fake kota punte Indian citizens noi, right? Sogle 40 marun ti poishe diun bribe korun te आपले एक fake kota pun jenna sampota tenka परत deport करचे पडटा, धाडचे पडटा आपल्या देशान, right? Hallelujah. उंच्या देशान बेश्टेच रावपाक जायना, एक तुका citizenship मेवपाक जाय. That's why how many people have now gone to UK and they have settled in UK and they've made themselves citizens of UK. And for them to come to India, they can't come now and stay here for a long time. Why? Because they are no longer, they have cancelled their citizenship of India, so they can come like tourists, holiday and go back, right? So अशें चितके आमचेच इंडियनूच जरी तर कोणाक मनशाक भायलो फॉरेनर येवन तो रावंक सोदता जाल्यार तेका ऑलवेज रावपाक मेळना जब तक वो एक हमारे भारत देश का सिटीजन नहीं होता है, राइट? ओके. सो अशें चितकी जरी तर आमचे इंडियन असो कायदो घातलेलो, ओके, की ह्याच गांवान ह्याच देशान जल्म जावपाक जाय, ओके, ह्या देशान जल्म जावपाक जाय तेन्नाच की ह्या देशान रावपाक तांकां मेळटलें, ओके. फॉरगेट अबाउट पासपोर्ट्स एंड ऑल. ह्या देशान जल्मता, ह्या देशाचो तूं नागरीक, सिटीजन, ओके. आय एम एन इंडियन, आय एम एन गोवन, राइट? ओके. सो व्हाट इफ दैट वाज देयर? No cheating, no bribing. जल्मोक ना देशान जाल्यार तुका देशान रावपाक मेळूंक ना, राइट? तेच भाशेन स्वर्गीच्या राज्यान, हालेलुया, स्वर्गीचे एक राज्य जावन आसा. That is the kingdom of God. स्वर्गीचे राज्य देवाचे राज्य जावन आसा. आनी जरी तर तुका त्या स्वर्गीच्या राज्यान प्रवेश करूंक जाय जाल्यार तुवें स्वर्गीच्या राज्यान जल्म घेवपाक जाय. हालेलुया. You got to be born in the kingdom of God, and the kingdom of God is not of the flesh, it is of the spirit. Hallelujah. Hallelujah. So then Jesus explains to him, he said, that which is born of the flesh is flesh, that which is born of the spirit is spirit. Hallelujah. Kudintlan zolmota ti kud zawn asa ani atmyan san zolmota
सोमत आत्मा जावन आसा. Right? Hallelujah. So आमच्या आवयच्या कुशलांसान जेन्ना आमी जल्मले तर आमची कुडीचो जल्म जालो. Praise the Lord. पूण जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घेता तेन्ना आमी spiritual birth आमचो जाता. But I want you to tell you how it is happening. Today the Lord is telling us how. Okay? So when you're born, you're not born by the will of man. मनशाच्या खुशेप्रमाणे न्हय, तुजे खुशेप्रमाणे न्हय. But you are born of God. देवाचे खुशेप्रमाणे. And from God you are born. Hallelujah. God gives you birth. God gives you birth. By what? Unless a man is born of water and the spirit. Water is now the spiritual meaning of water is the word of God. Unless you are born of the water, unless you receive the water, unless you receive the word of God, and unless you receive the Holy Spirit, you are not born again. You have to receive the word. Zatore me te kere bihinda bahanta marose rakunde mena maya sombe taro mahonda bara reshka bandika rama hasomonto berukandi na marash kalementerebe. This teaching is about life and death. Jivana mrityu, jivitani moran. Today's sermon, there is no shortcut. Shortcut na. देवाचे गारा वचपाक. ए सायडींतल्यान वचोंक जाता आनी ते सायडींतल्यान वचोंक जाता. ना, एकूच वाट आहा. एकूच वाट आहा. You must be born again. You must be born again. Hallelujah. You must be born again. Hallelujah. Let me tell it to you again. You must be born again. I'm not talking about you join a group called born again. I'm not talking about you join a group called believers. I'm talking about your spirit being born again. I'm not talking about you from a Catholic you become a believer, from a Hindu you become a believer. I'm not talking about outside conversion. I'm speaking about a conversion of the heart. कोणाक कोविड करूंक येवंक ना. आमच्या भितरल्या आत्म्याचो जोडोंक जावपाक जाय. We are not come to convert anybody. Hallelujah. You have to be born again. Today, let it sink in. You know how they make that drill get on? What's going to be done? So, anything born again, anything believers say, hello, stop it. We are the citizens of the kingdom of God. Hallelujah. And I am satisfied with saying, no. Each one of you teach another. Don't be satisfied. Hallelujah. So, let's get back to the word. That which is born of the flesh is flesh. So, पहिलो तुझो जन्म जालो तुझ्या आवयच्या कुशींतल्यान. आणि कसलो तो जन्म? कुडीचो जन्म. राइट? आणि कूड कसली? पातकी. आणि कूड कसली? गातकी. This is dirty. This is cheater. This is Jacob. Right? Not good. What did Apostle Paul say? For I know that in my flesh there is dwelling nothing good. Pagyam Paulo कितें म्हणटा? हांव जाणा म्हजे कुडीन कांयच बरें ना. कोणे म्हटलें? भाग्यवंत पावलो. कोणे म्हटलें? भाग्यवंत पावलो. तो भाग्यवंत पावलो जावन आसा तो जाणें कोरिंथियन, गॅलिशियन्स, एफिशियन्स, कोलोशियन्स, फिलिपियन्स, तिमोथी, थेसलोनियन्स सगळें बरयलां. तो भाग्यवंत पावलो म्हणटा की म्हजे कुडीन कांयच बरें ना.
जे कितें वायट म्हाका करूंक नाका तेंच करता आनी म्हाका कितें बरें करूंक जाय तें म्हाका करूंक जायना बरें करूंक सोदता पण म्हाजी कूड म्हाका दिना आनी वायट म्हाका करूंक नाका ती म्हाजी कूड म्हाका कोर्रे म्हणटा सो म्हाजे कुडीन भितर कांयच बरें पडना सो बरेपण हुंयसर उत्पन्न जातलें unless you are born again hallelujah सो तो म्हणटा कोण म्हाका हे पातकी कुडींतलो सुटका दितलो फकत जेजू क्रिस्त only Jesus Christ today I don't want you to focus on sister I don't want you to focus on miracles prophecies, healings, nothing. Focus door forgot. Jesus rise. Hallelujah. Otsoria kornarotto. He's the one. It will happen in your life. It will happen. If you put your eyes on Jesus. Hallelujah. Shall we go further? So, it says, check the kudinsan utpalla te kudsan asa. आणि आत्म्यांचा उत्पन्न झाला ती it is the spirit that which is born of the spirit is spirit with the body that you have so beautiful body everything so strong very healthy body okay nice beautiful face and everything still you cannot enter heaven with this body कुड घेऊन तुका स्वर्गा राज्यात प्रवेश करूंक जायना सॉरी एल्ला you can't enter with this body with पातकी कुड there is another way that which is born of the flesh is flesh that which is born of the spirit is spirit so the flesh cannot enter into the kingdom of God but the spirit can hallelujah tu ek spirit tu ek kudin jiyata sosmata bai hallelujah Philomene see देव तुझे नाव जाणा hallelujah tu ek spirit ek kudin tu jiyata आणि या संसारान जियेचे या संसोगली म्हणा या संसारान जियोचे खातीर हे सूट तुका दिलेले आहा दिस इज युअर अर्थ सूट सो यू वॉक एंड टॉक एंड ओके हे कुडीन तू संसारान चलता नाचता भोंवता सगळे हे कुडीन तू करता बाबा पूण सरकाराचेर ही कूड करना एल्ला नो एंट्री कित्याक ही पातकी कूड बट तू एक स्पिरिट सो म्हण हांव एक स्पिरिट ओके सो आतां हो तुजो स्पिरिट आसा ताका नवो जोलो मेळपाक जाय विचारलो म्हाका कसो सिस्टर म्हण कसो सिस्टर praise the Lord if you know it you don't have to ask okay thank you Jesus but still you will learn something today still you will learn God feel the spirit of God is teaching you Jesus तुका शिकयता कितें praise the Lord Nicodemus answered and said to him, verse 9, how can these things be? Ashi questions जावं येता. Okay, I'm giving my own translation here, okay? Not reading. Most assuredly, verse 11, most assuredly I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. Okay, Barak. If I have told you earthly things and you do not believe, जरी तर हांवें तुका संसाराचे सांगलेले आनी तूं विश्वास दवरिना, how will you believe if I tell you heavenly things? स्वर्गीच्यो वस्तू सांगीत जाल्यार तूं विश्वास कसो दवरतलो? कित्याक हांव संसाराच्यो वस्तू सांगता तेन्ना तूं विश्वास दवरिना. जेजू विचारता ताका, okay? Now no one has ascended to heaven but he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. This is a very mysterious verse. कोण वाचता तेंका कळटले. No one has ascended to heaven
but he who came down from heaven. कोण स्वर्गात चढोंक ना, पण तो जो स्वर्गात थावन आयला. Even the Son of Man who is in heaven. It's showing Father, Son, Holy Spirit. Anyway, I'm not teaching on that today. It's deep. Okay. And as Moses, okay, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Listen now very carefully. Ata sokli jana makapoy. Okay. Nicodemus Pharisee असलो, right? तो स्टडी करतालो देवाचे उतोरचे पयले बरयलेले असले आणि ही स्टोरी मोजेसाची पहिली बरयलेली असली. हालेलुया. तुवें पासून वाचली ती. ओके. पण फॅरिसेयो ते सगळे स्टडी करताले ही स्टोरी. पण स्टडी करून पासून तांकां सोजमले ना आणि ही स्टोरी जेजू म्हणटा, ओके, तेका उगडास करता. कसली स्टोरी? In the book of Numbers chapter 21, okay. Numbers is what in Konkani? Logonti. Okay, Logonti. I am getting little bit this with the Hindi and the Konkani translation. So it says in Hindi it says Ginti ka pustak. Numbers, okay? So Logonti, okay? 21. तिंगा कितें बरयलेलें आसा? इस्रायलाची, listen carefully, okay? This story is important. इस्रायलाची प्रजा देवाची निंदा करपाक लागली आणि म्हणपाक लागली, तुवें आमकां मरोंक हांगा हाडला. मोसेसाची ते निंदा करपाक लागली, ताचेर वायट उलोवपाक लागली आणि म्हणपाक लागली की आमकां जेवण ना, आमकां पिवंक ना. देवान दिल्लें की ना, पूण ती गुणगुणाट करपाक लागली आणि म्हणपाक लागली की आमकां जेवण ना, खावंक ना. आणि हे कितें स्वर्गार सावन उडयता ते आमकां वाज येयला ते पळोवन. सो देवान दिल्ली मन्ना, देवान दिल्लो स्वर्गीचो वंडो तांकां नाका जालो म्हणून देवाक इतलो राग आयलो. देवान तांचे मदेकात सेंपेती धाडल्यो, स्नेक्स, सोरोप धाडले. हजारांनी लोक सोरोप आयले तांचे मदेकात आणि सोरोप तांकां चापपाक लागले. विकावे सोरोप तांकां चापपाक लागले. द स्नेक स्टार्टेड बायटिंग देम. ओके. आणि लोक मरपाक लागले. Please pay attention because Holy Spirit is going to speak something to you. Hallelujah. Hallelujah. Anybody is feeling sleepy here? My time, otherwise I would have made something here. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so सगळे लोक मरपाक लागले. जे कोणाक सोरोप चापलो ते मनीस मरपाक लागले. आणि जेन्ना ताणी पळयलें की देवान आमचे मदेकात एक खास धाडली म्हणून ताणी मोजेसाक सांगलें, मोजेस प्लीज देवा लागीं माग न्हू, आमकां सारवार कर म्हूण. आणि मोजेस देवा लागीं मागता आणि मोजेसाक देव सांगता, ओके, तूं एक काम कर, एक पितूळचो सोरोप कर. ओके. आता पितूळचो सोरोप करून, ओके, ताका लाकडाच्या खांब्याचेर उमकाडून दवर. आणि जेन्ना तू अशें करतलो, ओके, जेन्ना सगळे लोक पळयतले त्या पितूळच्या सोरपाचेर, ओके, तेन्ना जे पळय कोणाक सोरोप चाबला आनी मरतात ते मनीस रोखडेच तांचे भितर जिवीत येतले. कितें येतले? जिवीत येतले. जे मरतात तांचे भितर कितें येतले? जिवीत येतले. ओके. सो पितूळचो सोरोप करचे पासत ताणीन ते पितूळ उज्यान घालची पडटाली, रायट. आणि बिब्लिकली पितूळ, ब्रॉन्झ म्हणजे जजमेंट, ओके, न्याय, जजमेंट, कंडेमनेशन और सजा. ओके. जेन्ना एक जजमेंट दिता तेन्ना तो न्याय करता आणि म्हणटा तुका ही सजा, तुका दिता सजा, रायट. सो पितूळचो रंग म्हणजे जजमेंट. ओके. आणि सोरोप दर्शता कितें? पातक. आणि जेन्ना हो पितूळचो सोरोप करून त्या खांब्याचेर उमकाडून दवरता, तर पितूळच्या सोरोप दर्शता की पाप जेचेर ऑलरेडी सजा पडली. This is very important, you should hear. Sin that has been judged. The bronze serpent, पितूळचो सोरोप कितें दर्शतालो? पाप जाचे वयर ऑलरेडी सजा पडली. ओके.
आणि तो खांब्याचेर उमकळटलो. सो जेन्ना मोजेसान अशें केलें ते उज्यान घालून ताका बरो केलो सोरोप आनी वयर काडलो, तेन्ना लोक जे सोरोप चाबलेले मोडटले तांणी ताची नदर घातली आनी तेन्नाच तांचे भितर कितें आयलें? जिवीत आयलें. मोडटा त्या मनशाक कितें मेवलें? जिवीत मेवलें. ओके. आतां ते फारिझेव सगळे ह्यो वस्तू वाचताले. आतां जेजू निकोदेमसाक सोजमायता. He is trying to make him understand. He said, Nicodemus, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Hallelujah. Jose Moses son, te sorop uballo, te oranyat, तेच भाषेत मनुष्याच्या पुताक उबारतले. की जो कोण ताचेर विश्वास दवरता तो मरचो ना पूण ताचे भितर जिवीत येतले. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. God. God's word says, him that knew no sin, God made him to be sin. जो पातोक नको असलो, जो पातकाक अळको नसलो, जाचे भितर कांय पातोक नासले, देवान ताका पातोक म्हणून थारायलो. आमकां लागून he became sin that we might become the righteousness of God. आमी देवाची धार्मिकता जावची खातीर जेजूक पातोक म्हणून थारायलो आनी सगळे न्याय सगळे कंडेमनेशन जेजूचेर पडले. हालेलुया. सो जेजू म्हणटा जशें मोजेसान तो सोरोप उबारलेलो, ओ निकोडेमस तुका सोसमोग ना, ओ निकोडेमस तुका सोसमोग ना. God is speaking to you, my dear. You did not understand. तुवें वाचलें कितले पावटी देवाचें उतर, पूण आजुनूय तुका सोसमोग ना. कितें बरयलेलें आसलें तें म्हजे विशीं बरयलेलें आसलें. जे कितें देवाच्या उतरान बरयलां तें जेजू विशीं बरयलेलें आसा. आदल्या काळारान जें बरयलां तें जेजू विशीं बरयलेलें आसा. पूण जायत्या जाणांक तें सोसमोग नासलें. तो पितूचो स्वरूप जो त्या खांब्यार उमकळटालो. ओके. आनी ज्या मनशांनी ताची नदर घातली ते भाशेन जेजू जो पवित्र आसलो, आमच्या पातकाची सजा ताचेर पडली आनी जी आमी मोडटलीं आमच्या पातकांनी आनी ह्या सर्पान ह्या पातकान आमकां सगळ्यांक घास मारलेलो आनी आमी सगळीं मोडटलीं. ही पिडा आमच्या सगळ्याच्या भितर आसली, पूण जेन्ना आमी ताचेर नदर मारतात, when we look at him आणि आम्ही म्हणटा जेजू माझ्या पातकाची सजा तुझेर पडली, when we look at him, that is the time we receive life in us. आमचे भितर जीवित येता. Hallelujah. So that which is born of the flesh is flesh, that which is born of the spirit is spirit. आमचो आत्म्याक एक नवो जल्म त्या वेळार मेळटा. You know, sometimes we read this and I know this. Never be familiar with the word of God. Never. I was reading this and I said, my God. I preached the gospel since I was 16 years old. Not just 21 years for the ministry, much more. I preached on the street. But till today this word is alive for me. Hallelujah. Every time I read it, I say, oh my God, I receive a revelation from this word. Hallelujah. I never realized it, that Jesus was making Nicodemus understand something of the Old Testament. Understand it? You understand it? जेन्ना आमी ताचेर नदर मारतात, जशे अरण्यात ते मनीस मोडटाले तांकां जिवीत मेळ्ळें, तशी आमी ह्या अरण्यात ह्या संवसारांत मोडटालीं. तेन्ना आमी जेजूचेर नदर घातली तेन्ना आमचे भितर जिवीत आयलें. Hallelujah. That's what Jesus says. And that whoever believes in him should not perish but have eternal life. And then he says, John 3:16, for God so loved the world. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. Why did God say to Nicodemus, for God so loved the world? Because Nicodemus was a Pharisee and he was a Jew and he thought that God only loved Israel. तो चिंतालो की देव फकत इस्रायलाचेर मोग करता. पुन्हा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. Whole world, not just Israel,
but the whole world तुका आणि म्हाका तुजो आणि म्हजो ताणें मोग केलो. हालेलुया. देवाक जाय की सगळी आपली भुरगीं साल्वार जालेली आणि सुर्गीच्या राज्यान भितर प्रवेश केलेली. God wants each one of you to be saved. Hallelujah. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो जो कोण ताचेर विश्वास दवरता. My dear people, stop playing church. Stop playing church. Understand? Stop playing church. Meaning, don't just do a duty, coming to church and going back. Don't do duty. फकत एक duty करी नाका. I'm standing here. I'm responsible for your souls. तुझ्या आत्म्याची जबाबदारी म्हाका आसा. I have to tell you the truth. तुका सॉट सांगपाक जाय. जेजू विरुद्ध तुझ्या आत्म्याची सोडवण कोणूच करूंक शकना. एकलोच जेजू. Only Jesus. You have to clap a little louder. We come in and we say, संसाराच्या जरी कर्जाने गस्तपणे ना जेसूचे. आणि मागीर आमी वयतात आनी गुजर वयतात आनी वाट पेटयतात आनी गुजर वयतात आनी फुलां घालतात आनी जेले घालतात. No playing around. This is real life or death. Choose life. Jivit or maron. Choose core eyes. Jivit. Jivit. ती म्हाका कितें म्हणटली, तो म्हाका कितें म्हणटलो, ती तुका स्वर्गार वचची ना. वतलो फकत जेजू. Nothing else, nothing else. No shortcuts to heaven. I'm here to tell you, you must be born again. तुझो परत जल्म जावपाक जाय. तुझ्या आत्म्यांक सोडवण मेळपाक जाय. Hallelujah. You have to receive salvation and there is no other name by which you can be saved. There is only one name. एकूच नाव आसा. Hallelujah. कर्तावे देव मरल नीनके तुल्यनाय स्वर्गतिलुम भूमिलुम नीनके तुल्यनाय सर्वेश्वरा देवा तुझे भाषिन स्वर्गार कोणूच ना. स्वर्गार आणि संसारान तुझे भाषण कोणूच ना. जेजू भाषण कोणूच ना. जेजू भाषण कोणूच ना. जेजू भाषण कोणूच ना. जेजू भाषण कोणूच ना. स्वर्गार आणि संसारान तुझे भाषण कोणूच ना. Hallelujah. Hallelujah. So what we are doing today, I shall make it good done. I'm not doing it because I want to do ministry. या कोरिना का नाव जोडून जाय म्हणून. या कोरिना लोकां भितर फेमस जावपाक जाय म्हणून. या कोरिना आमी कोरिनान आमकां पयशे जाय म्हणून. और लोकांक आमची वडवीक करूंक जाय म्हणून. ना, हे आमी करतात कित्याक देवान आमकां विंचून काडला. ताचें नांव परगट करपाक, ताच्या नांवाक महिमा दिवपाक आनी ताच्या नांवा वरवीं सोडवण मेळटा म्हणून परगट करपाक. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी, for he has chosen me to proclaim the good news to the poor, to open the eyes of the blind, to open the ears of the deaf, to set the captives free, to break the prison doors open. Hallelujah. That's the spirit of the Lord God is upon me. He is upon you. You shall receive power after the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses. पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो आणि तुम्ही सामर्थ्य तुमका पदवी मेळटली आणि तुम्ही म्हजे गवायकी जातले.
म्हूण आमी म्हणा विथ बोल्डनेस आमी गवायकी जेजूचे. There's no other way to heaven except Jesus. No other way. यीशु मसीह आएगा, हमको ले जाएगा. क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा. क्या तुम तैयार हो? Is it? क्या तुम तयार हो? तुझ्या आत्म्यान सांगतो तुझो जुलूम जाला जाल्यार तूं तयार आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव-भयणीनो, सगळ्यांक आमकां सोडप लागलेलो. Romans 3:23 says, all have sinned and fallen short of the glory of God. सगळे पातके. Your religion cannot save you. Sorry. तुझ्या धर्मान तुका साल्वार करूंक जायना. I don't know whatever religion you are. तुझ्या धर्मान तुका साल्वार करूंक जायना. Please listen. This is my opportunity God gave me. Thank you, Jesus, to speak these words. Your religion cannot save you. No saint can save you. No brother, no sister, no pastor, no prophet can save you. कोणीच तुका साल्वार करूंक जायना. Because nobody shed their blood for you. And even if they did, it is not holy blood. Sosmata, कोणेनुच तुझ्या पासत रगत वारूंक ना तुझ्या पातकांक लागून. आनी वारोयलेले पासून जाल्यार सगळ्याचे रगत पातकी जावन आसा. एकूच देवाचो मेंढरो जो स्वर्गांत ह्या संवसारान आयलो आनी ताणें आपले सगळे रगत बुंद बुंद एक एक ड्रॉप आपलो तुजे पासत आनी म्हाजे पासत वाडयलो. हालेलुया. तुका आनी म्हाका साल्वार करपाक आमचे पातकी रगत धुवून काडपाक आपले रगत वाडयले. फकत जेजून. हालेलुया. ओन्ली जीसस. He's worthy. प्रकाशनेच्या पुस्तकान बरयला, the lamb is worthy. ताका फावो आमची महिमा. He is worthy. Worthy. ताका फावो तो मेंढरो सोरेसपराचो. जाका जिविशी मारलो आमच्या पासत. जाणें आपले कूड बलिदान केली आमच्या पासत. जरी तर आयज आमी ताचे वयर नदर घालीत जाल्यार आमकां सुटका मेळटा. Stand up in His presence. Hallelujah. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. देखो जाला न्हू आमकां हें उतर. देवा संसाराचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्या स्पुताक ओपून दिलो. जो कोण ताचेर विस्वास तोर दवरीत, फावो जाता तांकां सासणाचे जिवीत. देखो जाला आमकां. देवान संसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्या स्पुताक ओपून दिलो. जो कोण ताचेर विश्वास दवरता. इट इज युअर चॉईस. तुजो चॉईस तो. तूं चॉईस कर. तुजे फॅमिलीन एक चॉईस करपाक जाय. तुवें एक चॉईस करपाक जाय. बाबा मोडच्या आदी चॉईस कर प्लीज. सगळ्यांक मोडोंक जाय. सगळीं जाणां लायनीन मान. म्हाका एक त्या दिसा ड्रीम पडलें आनी ते ड्रिमीन एक व्हडली बोट, व्हडली शीप आयला आनी हांव पलतडी वयता आनी शीप आवाज करता पा. जायत्या लायनीक रावल्या. हांवूय लायनीक रावल्या. आनी हांव सेंग बेस दया हांव म्हाज्या घोवाक सोदता. तो नासलो थिंगा. तो आनी हुंय गेल्लो. पूण हांव म्हणटा ना म्हाका जाय तो बारबूर.
जायते जाणां लायनीक रावल्यार. तूं जाणा सगळीं आमी लायनीक आहा. सगळीं आमी लायनीक. आख्खी सायड पिरान दिसता. मोडनाचें कोण चिंता ना. प्लीज सिस्टर, प्लीज डोंट टेल मी. नो, आय टेल यू. सांगतलें हांव तुका. कित्याक तूं तयार जावपाक जाय. You know what the Bible says? The grave cannot praise God. फोंडान गेल्या उपरांत मनशाक चान्स ना. चान्स इल्ला. So he could मातेक लावच्या वखदार there is no such thing. Sister. No. Sister is Mode. Yeah. That will be Mode Angare, Mode Angare, Mode Angare. To say now again. Correct? Now again, come look at the Mode. Correct? So, Victor Konaslo, Tagalo. Upon the machine to me. Understood? Ami rotten. Ami rotten. Put top Victor allo to gelo. Keltane choice gelo. So she's learning to preach already. Praise the Lord. Hallelujah. And then everybody comes and you know, Sorgiche Suktaka Favos Audi. No jokes. I'm serious. This is really happening. Maki fayda na. Baba, te amunsha ka tayo ko na. Kagelo. Hallelujah. Hallelujah. You make your choice now. Nobody will pray for you. There is no such thing. Pray for his soul after. Please listen to this. Mark can't go to me and fella. You're teaching me that, but it is the truth. Jite astana mark tencha pasot. Mele upran noi. Jite astana mok kore ka mekacho. Mele upran noi. Fulan dinja atas di. Gift dinja atas di. Korat mog eka mekacho. Zo so amen. Kela tumzo. Pelak rubi. Kota title. Kore santa. Maka paule. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. एकामेकांचा मोग करत, एकामेकांक बक्षयात. कोणाचो राग धरून रावू नका. At least you know I have loved. I have done my best for this person. That's it. Amen. आणि जी ती असताना तांच्यापासून मागा की तांचे जीवित सांभार जावं म्हणून. Amen. But above all, pray for yourself. तुझ्यापासून माग. Lord, save me. Eyes देवाकुलो मार. If you have not done it, जरी तू याय वड्यार पाहून दवरला आणि त्याय वड्यार पाहून दवरला जाल्यार काड आनी एकाच वड्यार राव आनी म्हण Jesus is the way, the truth and the life. Hallelujah. How many people will not like what I preached today? But you know, तुझ्या आत्म्याची जबाबदारी माझ्या वयर आसा आयज. Hallelujah. I can tell you as simple as possible. There is no other way for salvation. Only Jesus. एकूच आसा वाट. Because there's a word. Play the keys. It's getting serious now. For God did not send His Son into the world to condemn the world. देवान आपल्या पुताक ह्या संसाराचेर दंड दिवपाक, कंडेम करपाक देवान धाडून आपल्या पुताक. पूण ताचे वरवीं आख्या संसाराक साल्वार करूंक. To save. Hallelujah. Take this away. Take this away. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. This is serious. My dear people of God, there is a kingdom. You are a part of that kingdom. Sion Desh. हम
हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश. आम्ही परदेशी, तू जाना आम्ही परदेसी. हमारा देश कहाँ है? वहाँ है. और संसार आमचं नाही. We are not of this world. We are not of this world. स्वर्गीच्या राजानं आमका भितर सरोंक जाय. जेजू बगर आमका भितर सरोंक जायना. ज्या दिसा तू जेजू घेता त्या दिसा सासणीक जिवीत तुजे भितर येता. हाका लागून आतां तुका आसूंक येता. The joy has come in you. Hallelujah. There's a sister here. I'm not saying the name, but people knew her as a bad person. But I'm hearing good report about her. पण मला सांगले खूप चेंज झाला ते. पोलीच्या भाषेन राग करिना, पोलीच्या भाषेन गाळी मारिना. चेंज झाला ते. I said, wow, I'm so happy. किती झाले? नव्हते एका ग्रुपात जॉईन झालं ना. जेजू ताणें आपल्या काळजान स्वीकार केला. आणि जेजू जेन्ना तुज्या जिवितान येता तेन्ना तुजें जिवीत बदलता. आख्खो स्वभाव तुजो जेजू भाशेन जाता. जेजू भाशेन जाता. Everything changes when Jesus came into your life. Look at you. Look at you. Look at you. All of you. All of you. Haven't you changed? सासनिक जीवित तुझ्या भितर आयले तर जावन आसा जेजू. He is eternal life. He is there with you now. Hallelujah, my God. Hallelujah. 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 You can know that you can go to heaven. Hallelujah. Open your hands. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जेजू म्हणटा तयार जा. जॉन द बॅप्टिस्ट जेन्ना तो आयलो तो सोमयाची वाट तयार करून आयलो. आनी तो म्हणपाक लागलो हांव तो उजवाड न्हय पूण तो उजवाड तो. ही इज द ट्रू लायट. खरो उजवाड तो जावन आसा. तो जेजू क्रिस्ताची वाट तयार करून आयलो. आयज जेजू आमच्या वरवीं ताच्या येण्याची तयारी करता. Prepare your hearts, brothers and sisters. काळीज तयार कर तुझे. खंयच्या वेळार जेजू तर तुका आपयत जाल्यार तू त्या स्वर्गीच्या राज्यात प्रवेश करूंक तयार आसतलो. He's not condemning you. He's not condemning you. He loves you. ताचो मोग करता. सगळं आमी पाप केली पूण जेन्ना आमी ताचेर आमची नदर लायता आमच्या भितर जिवीत येता. आणि ते जिवीत आमच्या आत्म्याक टच करता आणि आमी born again जाता. Water baptism is a symbolism. When you go into the water, उदकान जेन्ना आमी वयता एक सिंबॉल ते. त्या उदकान जेन्ना आमी वयता तेन्ना एक नवो आमी आदले जिवीत आमचें मेलें म्हणून दाखयता आनी आमी नवी जाला म्हणून दाखयता. पण पयले तुज्या आत्म्याक टच जावं दी. पयले तुज्या आत्म्याक टच जावं दी. Open your hands. The presence of God is here. Come on. सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश. सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश.
सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश. Once again, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश. हालेलुया. साबार वर्सापाटी जेन्ना मिनिस्ट्री सुरू केलेली, जायते भिकारी लोक रस्त्याचेर आसतालेत, गाये पडलेले, किडे पडलेले. देवान काळजान एक काकूत आनी दया घातली. वच आनी तांचे गाये धू, तांकां उखोल आनी हॉस्पिटलान व्हर म्हूण. आनी जेन्ना ताची शीक वेताली, पयले तांकां इतलें सांगताले, जेजू तुजो मोग करता आनी तुज्या पातकांक लागून जेजू मेला. म्हज्या भावा, तुज्या पातक जेजूक दी. आनी तेन्नाच तांकां जेजू क्रिस्ताची खबर सांगल्या उपरांत ते आपलें जिवीत जेजूक सरेंडर करताले. आनी असो एकलो आसलो, ताका एड्स जालेली आनी तो लास्ट स्टेजीर आसलो. ताणें म्हाका एक दीस आपले रिपोर्ट्स दाखयले आनी जेन्ना हांवें ताचे रिपोर्ट्स पळयले, हांवें म्हटलें, ताचें नांव आसलें संतोष. हांवें म्हटलें, संतोष तूं बरो जातलो, भावाड्डोर. ताका लॉस दिसली की आपल्याक एड्स जाला म्हणून. दुसरे दिसा जेन्ना ताका मेळूंक गेली, ताका देवाची खबर सांगपाक गेली, ताणें ऑलरेडी आपले रिपोर्ट्स काडून दर्यान उडयलेले. आपल्याक नाका म्हणून, कोणाकूच सांगपाक आपल्याक कितें जालां तें. पूण तो लास्ट स्टेजीर आसलो. ताका उखलून हॉस्पिटलान घातलो आनी मागीर ताका हॉस्पिटलान घातल्या उपरांत हॉस्पिटलान सावन दुसरे दिसा म्हाका फोन आयलो, जो पेशंट तुवें हांगा हाडला तो लास्ट स्टेजीर हा आनी तो तुका उलो मारता म्हूण. हांवें म्हटलें, ताका फोन दी. आनी फोनाचेर हांवें म्हटलें, संतोष तुवें जेजूचेर विस्वास दवरला? वय. तुवें तुज्या पातोक जेजूक दिला? वय. ओके, हांव थिंगासर येता. ओके, हांव तुका पळोवंक येता. अर्दें वर जाता म्हणसर हांव पणजेंत आसलें. GMCन स्पेशल वॉर्डान एड्स HIV वॉर्ड आसा, थिंगासर ताका दवरलेलो. आनी हांव लागीं पावतास हांवें म्हटलें, संतोष. तो म्हणपाक लागलो, सिस्टर हो जागो कितलो पवित्र, हांव मेळ्ळो, हो जागो कितलो पवित्र, म्हाका फावो न्हू, म्हाका फावो न्हू. संतोष तूं खंय आसा? सगळे दोळे फूल दिसता सिस्टर. आनी थोड्याच वेळान ताणें जेजू म्हणून आपलो जीव ताच्या हातान घातलो आनी ही डायड इन फ्रंट ऑफ मी. आनी एक एश्योरन्स म्हाजे भितर आयलें की एक आत्मो साल्वार जालो म्हूण. There are so many people in our lives. आमच्या जिवितान कितले मनशां आसा. If you go to visit an old age home, कितल्या जाणट्याच्या होमांनी गेलेली आसा. थिंगासर ती जाणटी तांकां गॉस्पल दिल्या उपरांत दुसरे पावटी विजिट करूंक वयतात तेन्ना 4 तोरी थिंगा आसनान. बिकॉज ऑलरेडी ती देवाची घरा गेली. अशा मोगाच्या भाव भयणींनो, जो जेजू आयज तुका मेळ्ळा, तो जेजू तुवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय. खबर ना केन्ना तांचो निमाणो वेळ येतलो, पूण देव तुका उजार करतलो तांचो आत्मो साल्वार करपाक. इट इज नॉट जस्ट अबाउट यू, इट इज अबाउट देम. आनी हांव जाणा जेन्ना हांव स्वर्गार वयतली तेन्ना हे सगळे मनीस म्हाका दिसते पडटले.
आणि ते म्हणलेले सिस्टर थँक्यू तुवें म्हाका जेजूचे सोट सांगले आणि हांव सारवार जालो. तू जाणा कितली जाणां तुजेशी येतली आणि म्हणटली थँक्यू फॉर शोईंग मी जीसस. There is no other way to heaven. That man on the street, तो रस्त्याचेर तो भिकारी, ताका दोरमान साल्वार करूंक ना. No. जेजू एका पातकी मनशाक मेळोवंक येता. केद्दोय व्हडलो पातकी जावंक जेन्ना तो म्हणटा जेजू म्हाका साल्वार कर, जेजू साल्वार करता. तो चोर एके वाटेन जो निंदा करतालो जेजूची आनी दुसरो चोर म्हणटालो. ताणें म्हटलें सोनिया तुज्या राजान तुमी तो सोदता तेन्ना म्हजो उगडास कर. आनी जेजू म्हटलें आयज तूं म्हज्या सांगात आसतलो. He's not looking at your religion. No. He's looking at your heart. तुझ्या काळजां पळयता तो, तुझ्या काळजां पळयता. जरी तर आयज पाप तुजे भितर आसा जाल्यार एकूच वाट हांव तुका साल्वार जावपाक आनी तो जेजू. Open your heart to Jesus right now. Your life is precious. जेजू म्हणटा तूं संवसाराचो उसवाड. जेजू म्हणटा तूं धरतीचें मीठ. You are important. Just think if I had to not tell that person about Jesus. So he saw heaven. ताका सगळें पवित्र दिसले आनी लोक म्हणटालो अरे ताका HIV AIDS जालेली तो कितलो पातकी. ना 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 स्वर्गा राजान तुमचे सर्टिफिकेट उपकारना आनी म्हाजे सर्टिफिकेट उपकारना. जरी तर एका मनशान जेजूक ऑलरेडी स्वीकार केला ताका सोडवण मेळ्ळी. हालेलुया. आमी हांगाच उक्तिली मोठा दाखोवंक पण जेजून ऑलरेडी त्या मनशाक साल्वार केलो. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. I can feel the presence of God. Open your hands. हात उठे कर. शातारामा सांतेरे आज जेजू तुका साल्वार करून गायला. Hallelujah, my God. Jesus. One by one, you will feel like leaving your chairs and come in the front. Lift up the keys, brother. एक एकले फुडें येवन आपापली जीवन जेजूक भेटोया वेळार. जरी तूं ऑलरेडी तुजो नवो जल्म जाल्लो आसा जाल्यार आयज तूं जेजूक सांग दुनिया म्हाका उसार कर मनशाक तुजेशी हाडपाक. Lord, I want you to use me for your glory. Oh, one by one, leave your chairs and come in the front. And surrender your life to God. Save my soul, Lord. म्हजो आत्मो साल्वार कर. Thank you, Jesus. हांव मेल्या उपरांत कसलो फायदो आसना. आतांच हांव जिवी आसतना हांव एक चॉयस करता. म्हज्या जेजूक हांव तुजेर नदर मारता. I am looking at you. म्हजो सोडवणदार फकत एकूच आनी तो म्हजो जेजू. जिवो देव, अल्फा ओमेगा, म्हजी सुरवात म्हजो शेवट. मेंड्रो संवसाराचें पाप काडटा तो. एक देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ओ जिवो जेजू, ओ सोमी देव म्हजो जो संवसाराचे पाप काडटा, म्हजे पाप काडटा. Oh, आयज ह्या जाग्यार आसा. He is here. He is here. I can feel him here. I can feel him here. I can feel him here. He's the Spirit of truth. The Holy Spirit is here. He is here to save you. He's saying, I've kept a kingdom for you. हांवें तुका एक राज्य माझे, हांवें राज्य माझे तुका दिलेले आसा. तू माझ्या स्वर्गीच्या राज्यात प्रवेश करचे खातीर या राज्यात केन्ना दुःख आशिना, या राज्यात केन्ना झगडी आशिना, या राज्यात केन्नाच नफरत आशिना, राग आसना, कोळसाण आशिना. या देशान केन्नाच या राज्यात केन्नाच निटुकाय आशिना, जादू तो ना आसना, कसले दृष्ट त्या जाग्यार आसना, कसलोच काळोख त्या जाग्यार आसना.
आणि केन्नाच मरण आसचेना, कसलीच पिडा आसचीना. हे राज्य फकत जेजू क्रिस्ता वरवीं मेळटा. Only through Jesus this kingdom, the kingdom of light, the kingdom of life. Hallelujah. There shall be no more tears, no sorrow, no crying, no sickness, no death. मरण आसचेना, मरण आसचेना. ही कूड ताणें देवाची. पूण जेन्ना जेजू येतलो आमकां व्हरोंक आणि कूड जी माती जाल्ली आसा, ही कूड नवी जातली. हो, ही कूड नवी जातली. It will become like the body of Jesus. ही कूड सारखी जेजूची कुडी भाशेन जातली. जो कोण ताचेर विश्वास दवरता तो मेल्यार लेगून जिवो उरतलो. Oh, even if you die, you will live. You will live if you believe in Him. Rahosa nikarumanto. Yanakura bahosena. Rabaho shabaleka dorabe sekeraya. Itakoramente. Irabosa manakorra gasia ragosa berabehe. Holy Ghost power in this place. Set your people free, Lord. Rakuzimando. Ebrokantika brohoma santere. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Son of the living God, be glorified, Lord. Be glorified, Lord. Lamb of God, Lamb of God. You're worthy. You're worthy. You're worthy, Jesus. You're worthy, Jesus. You're worthy, Jesus. Oh, oh, Yeshua, 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 Yeshua. Let go of your anger. Let go of your hatred. Geri passion. Geri passion. Może mogę cię powiedzieć, Jezu, aj santa. So shami magri kutta. Janami amsha baba म्हणटा. आमी अशें म्हणटा. आमी आमचेर चुकलेल्यान बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस. आमी आमचेर चुकलेल्यान बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस. कोण तुजेर चुकला तूं ताका बगोस. तेन्ना तुजी पातकां जेजू बक्षितलो. कम ऑन. कोण तुजेर चुकला ताका बगोस. Let go. Let go. Let go. Every spirit of unforgiveness, leave this house in the name of Jesus. कोडसानी जीवना घेऊन आम्ही देवा फुड्यान रावपाक जायना. हो 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 हो. जर तर तूं म्हणटा जेजू म्हाका बगोस, जाल्यार जेजू म्हणटा तुजे पेल्याक बगोस. Come on, forgive the people. Forgive them. कोणाचेच कांयच वायट दवरी नाका. काळजान म्हजी भयणी म्हजे भावा, फाल्यां कोणें पयला. What is the guarantee about tomorrow? आयज जेजू म्हणटा तुका सोडून दी सगलो राग, सोडून दी सगली कोणसाण आणि बोगसोणे दी तुझ्या भावाक, बोगसोणे दी तुझे भयणीक. Come on, come on. Rahu mata, brakisa mauta, brakota mate, irakataba, ilastomatie, irabashokoto, likashonto loboko. My Jesus, I want to see you. Makazai somya tujhe darshan, libaru mate. Let God use you, my dear sister. Let God use you. Let God use you as a light. Let God use you. They want to ka utsar karuni apल्या राज्यापासून. They want to ka utsar karuni apल्या राज्यापासून. Let God use you to bring thousands and thousands of people to Jesus by your life example. तुझे जीविताचे वरवी जायते जाण जेजूशी येतले. Come on, tell the Lord, Lord, use me for your glory to save souls into your kingdom, Lord. Rabarusina kia baronda rakedaro hosena. Come on. Yeshua. Lekana hosena. Holy Spirit, come and
this place. Holy Spirit, move in this place in a mighty way, God. In our hearts, Lord, my God. Fire! Fire from heaven! Fire from heaven! In the name of Jesus! Fire from heaven! In the name of Jesus! Hallelujah. Come in the front, come in the front. You come in the front. Come that filament, come in the front. Shabalohonde. Rasunde manto barahonda baronde lege. Shabalokoromo santerabehe. Come in the front, come in the front. Hallelujah. The power of God is here. Jesus, the power is here. Sutkadi maka Jesus. Dole bonkor, brother. Dole bonkor. Nirmal. Dole bonkor. Rabaho zena rakudi nenaya romba dora. Andi koton resande rabaha. Dole bonkor rashe belekete. Sutka Jesus. Hallelujah. Sokle drushta apne Jesus ja patle nasa. Jesus ja nawana hukum kalta. Sodo no astaka. Jesus Christ janawan. Hallelujah. Sokle mere apne azagawele bite. In the name of Jesus. Every unclean spirit leave this house. Leave in the name of Jesus. Rakedama ya roho mantara bahase. Oh rakata bahase. Fire. Nakora gazene ni nana ya sona barahase. Whoa. I can feel so much of power. So much of power. Woo! So much of power. Receive the anointing. 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 Play. Receive the anointing. Rabasonte regada. Rekosonte rebe. Receive the anointing. Receive it. Araha. Legada. Zamatorogo hosene karabahase. Arekata. Hallelujah. Receive. Touch her in the name of Jesus. Fire on her. Every foul spirit leave in the name of Jesus. Shadalabahate. Irata. My God. Holy. Zamatoregese. Come on. Speak. Radamaterebehe. Speak it. Speak the mysteries of God. Release the power of God. Children of God. Sons and daughters of God. Oh, let the heavens be open here. Hallelujah. Let souls be saved, Lord God. Let Goa be saved. Let India be saved. Let your children be saved, Lord. Hallelujah. Fire. Shabale. Fire. Shabale. Zonde regada. Zorabahunde. Shabala barahise. Hallelujah. Sutka Jesu Channavan. My God. Supplement of me. My son that you couldn't play. My son that you want to play. Hallelujah. Jesu Chapovitra rock the rat cover with her. Sarahia Nana how they Katara Jesus ka heart like the brother. Jesus ka heart like the brother. Supplement of me to you couldn't play. By Sota. Hallelujah. Jesu ka maru ketat. Jesu the Jew karu deta. And the coslot hukum na to touch konbak. Rahusi na makonte bandi de rego. Mandoro fire on you. Shamadole de berahia sina baraha. Hallelujah. Sutka. Jesu Channavan. Sutka tuja kutumbak. Lita baro. Mesundara. Hallelujah. Fire on you. Anointing. Increase. Oh, child of God. Every story He will turn for His glory. Your 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 story He will turn for His glory. Oh, Barabasha Balebele Belamaya Rahodale Maragaze. Your story He will
Honda, Merakida Bahia, Zandara Bahia. Oh, oh, hallelujah, 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 hallelujah. Louisa, that man who cheated you, ज्या मनुष्यान तुका cheating केला, आज रातीक जेजू ताका स्वप्नांतल्यान भेटलायतलो. आणि त्याच्या काळजात देवाची भिरांत येतली. जेजू म्हणटा मनशाचेर पातयेव नाका, मोजेर पातयेवन राव, मोजेर पातयेवन राव. हांव तुका न्याय दितलो लुईसा, हांव तुका न्याय दितलो लुईसा. हांव तुका सगळे लोजेतले भायर काडटलो, सगळे दुडू तुजे नुकसान जाला तितले हांव परत दितलो म्हणटा जेजू. I will give it back to you in the name of Jesus. Hallelujah. Nikita receive, Samir receive the presence of God. Hallelujah. My God. Oh, oh, hallelujah, 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 hallelujah. The people who are watching online and the people who are here, या सगळ्यांचे असा तुझे काम अडकून उरलेले असा, तुझे काम अडचून उरलेले असा. आणि हे काम जेजू म्हणता हांव स्पीड दिता. I'm giving you speed. Speed. Property matters. Speed in the property matters. Speed in the construction. Speed. Speed in your processing of documents. Speed. By the power of the Holy Spirit. Arahize. Mandorose. Bratoconde. Bratoconde. Brakitende. Brasendende marhot. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Oh, Rahia Semerahaya. Barushtani Hemente. Irashton Hodahaya. My God. Oh. तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ. मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है. तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो. यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा. यीशु Jesus.
पीछे पवित्र आत्मा से भरपूर होकर चलता रहूं, तेरे पीछे मुश्किलें आने से चलता रहूं, छोड़ो ना कभी, त्यागो ना कभी, मुश्किलें इसे चलता रहो, छोड़ो ना कभी, त्यागो ना कभी, come on, hey, 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 la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, come on, hey, 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 la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, Hallelujah! 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 I'm telling you, Jesus has given you the victory. Jesus has given you the victory. Say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Allah, Yeshu Masih ki. Yeshu Masih ki. Yeshu Masih ki. Woo! Hallelujah. Oh. Oh, Rahiz ne kadaya. Magaboy. Shini kadaya. Story. Break every chain. Break every chain. वाईट स्वप्न तुडचिन दृष्ट दर्शन तुका योजना कॅन्सल करता तुझ्या जिवितातले सैतानाचे नाबुदी सैतानाचे कार्याचे जिवितातले कॅन्सल करता जेजूच्या रक्तान तुका कवर करता हालेलुया हालेलुया से आमेन आमेन Oh, you feel the power? It's the power of His kingdom. That's a Rajato power war. Hallelujah. Amen. All right. Let's give thanks to the Lord. हाथ उठकर बाबा तुका अर्घ देता तुझे उठवून सासनाच्या जिविताचे आमकां तुवें साल्वार केलें नमी जाणान या संवसारान आमी फकत वियाज मारून काडल्यान परदेशी आमी ह्या संवसारान पण तुज्या राज्यान भितर तुवें आमकां भितर काडला सोम्या न्हय आमच्या बऱ्या कोन्याक लागून पण तुज्या फकट कृपेक लागून खुर्साचेर जे बलिदान तुवें केलें आमच्या पासत जेजू आमी ताचेर विश्वास दवरला हाका लागून आमकां स्वर्ग राज्यान प्रवेश करूंक मेळटा न्हय आमच्या धर्माक लागून न्हय आमच्या बऱ्या कोन्याक लागून पण जेजू फकत तुका लागून तुझ्या रक्ताक लागून तुझ्या बलिदानाक लागून जेजू तुका आर्ग दिता हे सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक तुवें साल्वार केला देखून तुझे उदर सगळ्यांक आयज मेळ्ळें देखून जेजू आनी आयज हांव जाणा पवित्र आत्म्यान तुवें बोल्ला तुझ्या भुरग्यांक दोनया आनी ती सोत जाणा जातलीं आनी सोत ती जेजू तांकां सोत स्वतंत्र करतले आनी हे सोत ती परगट करतली दे आर गोइंग टू प्रोक्लेम युअर ट्रुथ ऑफ युअर गॉस्पेल टू द वर्ल्ड गॉड इन द मायटी नेम ऑफ जीसस तुझा आशीर्वाद दोर एकल्याचेर ह्या जाग्यार जी आसा सगळ्याचेर तुझा आशीर्वाद दोनया देवा तुझ्या पवित्र रक्तान दोर एकल्याक कवर कर तांची गाडयो तांची बाटां तांची घरां तांची भुरगीं बाळां तांचे कुटुंब तांचे बिझनेस तांचे वावर धंदो तांचे बँक अकाउंट तांचे सगळे ती भायर सरतना भितर सरतना तुझ्या पवित्र रक्तान तांकां कवर कर तुझ्या आंच पडव्याक धाडून दोनया देवा तूं तांकां रक्षण तांचे कर सोया जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान हालेलुया
Hallelujah. Hallelujah. I bless you in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you all. God bless you all. You can. This is the moment you can bring your offerings to the house of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. मी बोलून सांगता की तिका तिची दाढ दुखताली, खूप दुखताली तिका आणि खूप त्रास जाताले. सो तिने प्रेयर करून घेतले आणि प्रेयर केल्या उपरांत इन्फेक्शनूय आसलें तिका. ते इन्फेक्शनूय बरें जालां आनी तिची दाढी दुखता ती बंद जाल्या. आनी आयज ती पेन आसली तिच्या पांयान आनी जेन्ना ती हांगासर आयले तेन्ना तिणे मारून वर्शीप केले तेन्ना ती पेन ताची कंप्लीटली गेली म्हणून ते टेस्टमनी दिता आपली. ओके, जीसस हॅज हील्ड हर ऑफ पेन. गॉड ब्लेस. थँक यू लॉर्ड जीसस. लेट्स थँक गॉड फॉर दिस ऑफरिंग. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You stretch your hands towards this. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. बाबा तुझ्या वावराक जी दितात दुनिया सदांच ती आशीर्वादीक आसन आणि ओदीक आशीर्वादीक ती जातली. दुनिया तुझ्या भुरग्यांक केन्नाच तूं नुकसानान घालचो ना. There will be no loss, Lord, but they will always profit. तांच्या जिवितांत फायदो जातलो, नुकसान जावचें ना. आनी सैतानाचे सगळो काबजो तांच्या पयशां वयलो दुनिया हांव नाकारतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. आनी हांव तांकां डिक्लेअर करता की एवरीवन इज ब्लेस्ड. सगळीं जाणां आशिर्वादीक जावन आसा. तांचो घोराबो आशिर्वादीक जावन आसा. एवरी वन ऑफ देयर फॅमिली मेंबर इज ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस. दे विल नॉट लॅक एनीथिंग. कांयच तांकां ओडे जावचें ना. वयल्यान तांचे लागीं सुबेस आसतले की ती दुसऱ्यांक वांटलीं, दुसऱ्यांक दितलीं, दुसऱ्यांक शेअर करतलीं जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन.